Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Cotacachi 93.5. Maquita Mayana Manda. Carucarulla Shuyangapa Móvil del Nor Unanchata Señalización Churajun. Imbaburapi Iskunchunga Iskun Ungushka Kuna. Otavalupi Chunga Iskun Cotacachipi Sukta. Wasipi sakirishpapash Maquita kutin kutinmi mayarishpa katina kan. Jabonjami kay virustaka wañuchin. Ñanman llushishpa wasiman tigrashpa Maquita mayllarina. Pundalla yanuhushpa mikunata rurahushpa hipapash Maquita mayllarina. Manarak mikushpa Maquita mayllarina. Ishpana ukuman rishka hipa Maquita mayllarina. Tingata takarishka hipa, uhushka hipa, achinishpa hipapash Maquita mayllarina. Wiwakunata takarishpa, wiwapa mikunata takarishpa, wiwapa ismata takarishka hipa Maquita mayllarina. Runakuna carucarulla purichunmi móvil del nor señalización unanchata churashka. Kaitaka yurak tulpuan alpapi michurashka antawata shuyangapa, wakin vereda kuna hawaman ringapa, wakingunaka urayman ringapa señalización da churashka kan. Chaita mikatina kanchik. Tukuykunaman mañan ama kimiria kachun, carucarulla kachun. Shuk pachakunapi mikanchi, tukuykuna yanaparishpami mana ungurishun. Otavalupipash ñakallarirka señalización unanchata rurangapa, kaitaka 31 de octubre ñawan kallarirka, runakuna ama kimiria shayarichun, carucarulla purichunmi alpapi yurak tulpuan señalización churanajun, shuk metro chaupi carulla kachun. Ecuadorpi kinsachunga shuk waranga yali ungushkakuna tian, waranga pichapatsak suktachunga iskun wañushkakuna. Imbaburapi iskunchunga iskun ungushkakuna. Ministerio de Salud villachirka. Wasimanda ama yukshipashunchik mashikuna, wasipi sakiripashunchik, ushashpaka yanapashunchik. Quichuashun tandanajuy mikanchik, quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.